हेलो एवरीवन की खबर आपलोक आशा करो आपलोक सकले बहुत बेसि भाले आछे और ये दिवालीर दुदिन आगरे ब्लग दे मोर ब्लगटो दियात सचाके बहुत बेसि देरी हल कारण आलही आছিলে मैं एडिटिंग कराई हुआ नाइ और एया घरर गोटे लाइट मैं लगाई कमप्लीट कर दिलो कारण मनर पापा नाइ डिपुत যাব লগা हल और केदिनमान नाहे সেইবাবে गोटेखिनि मैं लाइट लगाई दिलो और एया सकसन फाइनल लुक केनेका होइसे जनाब नापाहरिबा और घरर भितरतो मैं डेकोरेशन करिसु गोटे आपनालोকৰ লগত शेयर কৰিম तेतियाल ब्लगटो इतियापा आरम्भ কৰিছো মই ভানু মোৰ চেনেল ভানু ব্লগছ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো और दिवाली डेकोरेशन नकरिले जानो हबो और डेकोरेशन करितो মই এনেও ভাল পাওঁ और हुआ रूमत एनेके कर्नार एटात बुलु एटा धुनिया डेकोरेशन करू और आपनालोकको देखाऊ बहुते जाने सके जने नाजाने एनेके आपनालोके डेकोरेशन करिबोसन खसाके बहुत बेसि ভাল লাগে और जेहेतु आजिकाली फटो उठी सकले ভাল पाय मयतो बहुत ভাল पाওঁ और সেইভাবে एनेके डेकोरेशन करिलु फटो उठिब पारिम रील्स बनाब पारिम और ए सब बनाई कमप्लीट करिसु और एनेके टुनी लाइट लगाई दिसु देखिबले खसाके बहुत बेसि ভাল লাগিছে आपनालोके एनेके बनाई चाबोसुन खसाके बहुत बेसि ভাল पाय एकदम इजी प्रोसेसत आपनालोকক देखुवाई दिलो गमे पाइसा और एनेके फुलर माला बिलाक आছিলে जेहेतु दिवाली एनेके डेकोरेशन करि दिसु राति खसाके बहुत बेसि धुनिया লাগিব आहक आपनालोকক राति केनेका लागिसे देखुवाऊ ए आसा फाइनल लुक और ये काम तो हो जोৱাৰ पिছত और नेक्स्ट दिना आहि गलो लिविंग रूमर मेकओभार करिबले आहक आपनालोকক देखुৱাই हेलो एवरीवन की खबर आपलोকৰ आशा करो आपलोक सकले बहुत बेसि भाले आछे और आज मैं ड्रॉइंग रूमर डेकोरेशनर एटा ब्लग बनाबले लाइছো कारण दिवाली कालिले হয় মই ভিডিও বনাম বুলি বনাবই পাৰা নাই और गुटे ड्रॉइंग रूमটো অলপ এটা বেলেগ মানে মেকওভাৰ এটা দিম और इतना पूरा कामत लगी गई और घर किन्तु आमार आलही आछे दे मा भंटी और भाईटी आछे और कामर माने हेरित मैं भालके भिडिओ बनाबई पारा नाइ अकमान करिसु और भंटीक हेल्प करिब मातिसु कारण बस्तुबोर डांगा डांगी करिब लागिब न हैप्पी दिवाली जहाँ शुद्ध प्यार होगा देवों का राज होगा ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई जहाँ शुद्ध प्यार होगा देवों का राज होगा ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई दिवाली आई स्वर्ण युग लाई झूमो नाचो गाओ मेरे संग हो दिवाली आई स्वर्ण युग लाई झूमो नाचो गाओ मेरे संग हो हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली पिছত আহিলো रंगोली बनाबले और एकदम इजी प्रोसेस आपनालोকক देखुवाम एखन हल बियार चिठिर माने ऊपरर पेजखन और मैं बहुत दिन पर राखी थैसिलो रंगोली बनाम बुली और रंगोली किना নহले पाहरि থাকিলো आनिबले সেইভাবে मैं हालधि दि बनालो और एया हल पानर पात और एया अकमानके मैं चाउल दिम तार पिছত बर धुनियाके डेकोरेशन एटा करि दिलो और आपनालोকৰ केनेकुवा লাগিলে कमेन्ट কৰি জনাবচোন যদি आपनालोকৰ हातत একো বস্তু না থাকে এনেকিও आपनालोকে बनाब पारे घर থকা বস্তু দি लक्ष्मी कुशिला हरि कौतुक करिया कोन कोन स्थाने तुमी आपनो थाका कोन कुलखनि पर तेजी जामा कोनोबा रमणी বা তোমাৰো বৰ্জিত কোনো নাৰী জুপিয়া হয়
সুচৰিতা বিষ্ণুৰ বচনে লক্ষ্মী অল্প কৰি সাজু। আৰু প্ৰথম দিৱালীৰ দিনা মই লক্ষ্মী পূজা পাতিছিলোঁ আৰু আমি গোটেই সোপা আছিলোঁ, কিন্তু মনৰ পাপা নাই, ডিফুত আছিলে, ৰাতিহে আহি পাব, সেইবাবে দিৱালীৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা নাপাব তেখেতক। আৰু মনে বম চম লৈ পূৰা ওলালে। আৰু এয়া ভণ্টিয়ে চাকি তাকি দি আছে, কাৰণ মই পূজা দি আছোঁ আৰু গোটেই ঘৰত মানে তাই গোটেই চাকিবোৰ জ্বলালে। আৰু এয়া চাওকচোন, ৰাতি একদম ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মোৰ পূজা দি বস্তু মানে ইটো সিটো কাম কৰি থাকোঁতে ভালকৈ চোৱাই নহ'লে। আৰু এয়া চাওক, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ডেক'ৰেশ্যনটো কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। আৰু মই এনেকৈ পূজা ভাগ দিলোঁ, যি জানো তেনেকেই কৰিলোঁ। আৰু আমি বহুত ৰিলছ বনাইছোঁ, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবচোন, তলতে মই নামটো দি দিছোঁ। আহক অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইফালে কোন গ'ল বুকুৰে ধনে গ'ল, খোজতে না মাৰি গ'ল বনে মাজনী বিলাহী। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। মই চাই আছো নহয় কপুৰী। বাই বাই দি দিয়া। আৰু ছেকেণ্ড দিৱালীৰ দিনাই মনে মাহঁতৰ লগত ডিফু যাবলৈ ওলালে, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে সি ৰাতি থকাকৈ গৈছে। আৰু ৰাতি আমি দুটাই অকলে, সেইবাবে বহুত বেয়া লাগিছে, কাৰণ মনে নথকাকৈ আমি এদিনো থকা নাছিলোঁ। এইবাৰ প্ৰথম আমি দুটাই অকলে আছোঁ। আৰু এয়া মই এতিয়া চাকি দিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হৈছে, কাৰণ বহুত দিনৰ মিলাই বনালোঁ, কাৰণ অকণকেনো কি দি থাকিম, সেইবাবে গোটেইখিনি একেবাৰে মিলাই দিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও চাগে দিৱালীত বহুত এনজয় কৰিলে, আমিও বহুত এনজয় কৰিলোঁ। আৰু আজি হ'ল ভাইদুজ, আৰু আজিয়ে মই ব্লগটো দিবলৈ ওলাইছোঁ। সকলোকে ভাইদুজৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিলোঁ, বাই বাই।